Onyango yaba nagambaho n'abanyamakuru aha kizo cy'abajuruzi ababa Kristo omuruna mugongo madala side ya security ebintu bitambula bulungi abasirikale bafa bakola n'okulaba nti abajja wano bajja ne basaba mu mirembe nga tewali obuzibu. Kolgira hari polisi izoba lya nyumwebazyo abaramaje mutware nibo babire bahandikirwe kandi abandi babire nibakija bazokulamaga wano ku side za abakatolika neri ku side za protestant abazokulamaga omuwendo ka jo si leero naye okujonga sawa mukago gwekiro bade baweze emitwala abiri. Hono Nyango najangu hine entakimazire abakwasurwe kandi n'abandi beyongera kwatwa abo kukoresa obwenge bw'abantu okwiba amasomo hamwe no kuguza ebitokoza bwongo n'ebindi bihagaro. Wano ku side y'abakatoliki tulina omusango by'obubbi bya simu 13 obubbi generale 11 kunona ebintu ba malicious damage emu oli waliwo gwe basanze n'enjaga omusango gwa njaga emu. Bambega ba polisi abari mu uniform n'abo batajwire uniform bashyiro myanya egi okurwanisa ebihagaro ebya buri muringo. Katwatadde world deployment za njawulo n'abasirikale bafe bonna okuva mu bitongole bya njawulo abamajje bobe bali wano abakola ku mazzi naye ne mu bbanga okuwengula naye tutaddewo surveillance. Bito muruna mugongo hagwa enjura konka ekiti kyazibira abaramaje kuteera enyiriri bari kutaha omwanya ogu. Ambulance za polisi hamwe n'ezindi motoka za polisi ziri omu mwanya okuyambaho obundi hagire kyabaho. Gasha kwa Damba Tadeo muri Kampala.